I posljednje video. Danas ćemo snimati top 5 skrivena poruka u Brawl Stars, pa krenemo. Prva skrivena poruka, da ste znali da je to nam to govori da bismo pogledali Bua. Bu ima ora i crni povezano negdje. Bu nije pravi niti otac, on je kao poluotac, ajmo reći. Onda moramo isto zaključiti da je kad je bila Nita mala, jako mala, Bu je našao u šumi. Tako da on, pošto je bio slijep, do tog medvjeda, vidimo da je medvjed radio dobar poslužen stalnoću. Druga stvar. Da li ste znali da su Colt i Shelly zapravo u vezi? Da, ovo je jako najbolje što više imamo Loki, Piper i Colt, pošto ne znam ako vidim malo su oba dva, ali Piper nije u stvari. I probajte pogledati, da ću vam 10 sekundi da probate pogledati s kim je Piper. U red, niste pogledali. Ne znam, meni je to jako čudno, pošto više bi imalo okej. Piper da je s Coltom, tak šta, nije. To je bila treća. Sljedeća skrivena poruka, kad biste pogledali Colta, vidite onako, čekaj, neću ovaj skin pokazivati, Colta. Niste pogledali šta je čudno s Coltom. Pa, nije to ništa čudno s Coltom, već je čudno što on što u prijevodu znači mamin zagrlja, jel tako? Ona time čuvala ih kada je bilo malo, logično, kad su bili mali i time zaključujemo da su Pam i Pam je majka od Colta i Jessie. Pa mi idemo na sljedeću skrivenu poruku, to je zadnju. Da li ste znali, od svih robot brawlera, svi su super rare. Pa, Daryl. Da, nije neka skrivena poruka, ali eto. Još jedna bonus skrivena poruka. Probajte pogledati zašto El Primo nosi kačke. Nema tako. Nisam malo potražio, pošto sam dobio video o Stefan TV-a. I kada sam dobio, istražio sam malo o brawlerima i saznao da El Primo nosi svoju kačku. Da to, kad je bio mal, udario ga je meteor. Da. Meteor je udario El Primo. Ne morate. I primo da nema šta se krije za njega, udario, šta se krije za njega glave, pošto on je tada izgubio i pamćenja i sve je izgubio, svega što je se sjećao izgubio je. Ne znamo da li ima žene i djece ili tak šta. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam da ste bilo, ako jeste, obavezno se pretplatite na kanal i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!